Ne znam da li ste vidjeli, ali na X-u, bivšem Twitteru, američki milijarder i jedan od najutjecajnijih ljudi u sadašnjoj Trumpovoj administraciji, Elon Musk podržao je inicijativu Mikea Leea, američkog senatora, da Sjedinjene Američke Države izađu iz NATO pakta i Ujedinjenih nacija. Sad kada vidite da Elon Musk, koji je najbliži Trumpov saradnik, javno na njegovoj aplikaciji napiše da podržava to, da li to možda znači i da li je to možda neka svojevrsna poruka svim ostalim zapadnim liderima da im Trump može bukvalno okrenuti leđa ako to poželi? Jer znamo da su Sjedinjene Američke Države bukvalno stožer NATO pakta i Ujedinjenih nacija. Samo sedište Ujedinjenih nacija je u Americi, to jest u Njujorku. Tako da kada bi se desilo da Amerika izađe iz te organizacije, ona bi totalno bila bezvredna. Sad ako malo pogledate istorijat i ako vidite Trumpove izjave o NATO paktu da će oni ostati u toj organizaciji samo ako i sve ostale države budu plaćale svoje obaveze koje imaju prema toj organizaciji, koje su na godišnjem nivou određeni procenti iz budžeta svake države i ostale obaveze, onda će Trump ostati. Ako oni budu nastavili da ne plaćaju, što je sada praksa, Trump je sam rekao da neće onda finansira nekšu vojsku i da neće da Amerika finansira odbranu svih ostalih zemalja. A podsjetit ću vas, NATO pakt ima pravilo da ako je jedna zemlja NATO pakta napadnuta, sve ostale moraju da je brane. Sad uzmite u obzir da Amerika najviše novca ubacuje u budžet istog tog NATO pakta, a da su realno najmanje šanse da Amerika negde bude napadnuta, što znači da je njima to totalno neprofitabilno. Sad, kada bi Amerika izašla iz te organizacije, da li bi se ona ugasila? Pa, naravno da ne bi. Ali da li bi bila totalno marginalizovana i da li bi bila žestoko oslabljena? Itekako. Sad, ako uzmete u obzir da su Amerika i Rusija sve bliže u svojoj saradnji i da su sve bliže kraja ovog ukrajinskog sukoba, onda možda možemo da shvatimo da ćemo uskoro gledati neki novi put Amerike i možda čak i izlazak iz tog NATO pakta, ali ne u potpunom obimu. Jer Amerikanci i dalje mogu da šalju svoje predstavnike u NATO pakt i dalje mogu da učestvuju u radu te organizacije, ali da samo budu van nje. Jer zamislite da hipotetički Rusija napadne neku članicu NATO pakta u Evropi, a da ta članica NATO pakta neće da vodi politiku koju je usaglašena s onom koje propagiraju Sjedinjene Američke Države. Znači, oni bi hipotetički mogli da uvuku Ameriku u rat sa Rusijom, na primjer neka Poljska, a da Amerika uopšte nije odgovorna za to. I onda bi američki narod morao da daje 100 milijardi evra da bi ratovao sa Rusijom u nekom trećem svetskom ratu, a zbog čega? Zato što je neka Poljska eto tako odlučila da pomogne Ukrajini ili da rasepa neke dijelove Ukrajine ili da napadne Rusiju sa neke druge strane. Upravo zato Trump shvata koliko je to rizično u ovom trenutku i da je potrebno da distancira svoju zemlju od te organizacije. Pritom, ako govorimo o samom NATO paktu, mislim da je to jedna zločinačka organizacija i volio bi da ta organizacija što pre se raspadne i da totalno nestane, jer sve što su radili našem srpskom narodu od 1999. godine, koliko su nam dece ubili i koliko su nam ojadili zemlju i zatrovali osiromašenim uranijumom, ne mislim da bi uopšte trebala da postoji. I mislim da sve ovo što se sada dešava i sav ovaj raspad Zapada koji sada vidite u njihovoj politici, sve je to rezultat njihove lične političke zlobe i svega onoga što su radili svijetu proteklih decenija. I upravo zato će dočekati svoj politički kraj i vidjet ćemo kako će im se svaka organizacija, ne samo NATO pakt, sve će početi polako da se rasipa. Upravo zato što je NATO pakt činio ogromne zločine nad srpskim narodom. Trump je neko ko hoće da totalno promeni politiku SAD-a i imaće veliki problem što se tiče Evrope. Zato što Evropa nastavlja da vodi tu liberalno-zapadnu politiku koju je vodila Demokratska stranka i njihova administracija i sada ćemo imati veliki sukob dveju struja. A ako pogledate izjavu Orbana koji je rekao da je USAID, NALED i ostale organizacije da su oni samo deo, kako Orban kaže, liberalne duboke države u svetu, onda shvatite da će sve ovo imati dosta dugu radnju i da će se modus operandi i dalje nastaviti samo preko Brisela, a ne preko Vašingtona. Jer će sada fondovi USAID-a koji su išli iz Vašingtona da postanu fondovi Brisela, fondovi Evropske unije za razvoj i tako dalje. Da li će biti toliko raskošni? Neće. Da li će moći da se daju iste sumanute cifre koje su se davale do sada? Naravno da ne. Ali da li će postojati neke najveće nevladine organizacije, da li će, na primjer, Nataša Kandić izgubiti svoje pare? Nažalost, mislim da neću moći da vas obradujem, mislim da će takvi ljudi i dalje nastaviti da dobijaju novac. Ali će Trump zajedno s Elonom Muskom svakako nastaviti da im reže budžet, pa ćemo da vidimo dok će to da dogura. Evo imamo inicijativu republikanskih senatora da se izađe iz Ujedinjenih nacija. Da li stvarno mislite da bi republikanski senatori eto tako podneli tu inicijativu i da Trumpa niko ništa nije pitao? Očigledno je
da Trump vidi da te određene organizacije nemaju smisla i da samo crpe pare iz njihovog budžeta, a da mogu da im potencijalno nanesu veliku štetu i zato hoće da ih totalno reformiše, a najveću moć iz tih organizacija su upravo vukle zapadne zemlje iz Evrope i to je njima najveća šteta. Tako da će biti zanimljivo i vidjet ćemo kako ćemo pratiti tok razvoja celih ovih dešavanja, jer ako pogledate sada situaciju u Ukrajini, ako pogledate kako je Trump prevaspitao Zelenskog i kako je poruku uputio i Londonu i ostalim centrima moći u Evropi, onda shvatite da oni više neće moći da finansiraju Ukrajinu. Ako ih pusti i ako Ukrajini totalno ukine američki novac, što je govorio da će da uradi, Evropa ne može više od par meseci da finansira ceo ovaj sukob i onda ćemo, nadajmo se, videti neko brzo primirje. Zelenski se nakon sastanka sa Trumpom u Beloj kući sastao u Londonu sa Keerom Starmerom, premijerom Velike Britanije, ali ko misli da Velika Britanija može da daje novac kao Amerika, taj se totalno ne razume u geopolitiku. Oni sada mogu zajedno, kao što je i Keir Starmer dao saopštenje, da učestvuju i da naprave radne grupe o pregovorima Rusije i Ukrajine, ali da mogu da nastave ovaj rat, naravno da ne bez Sjedinjenih Američkih Država, a one očigledno hoće na čelu sa Trumpom da se dogovore sa Vladimirom Putinom kako bi što pre prekinule ovaj rat. Vi u komentaru napišite da li verujete da postoji neka mogućnost da Amerika izađe iz NATO pakta i Ujedinjenih nacija. Da mogućnost postoji, ja verujem da bi oni to u skorijem vremenu uradili, čak i ove godine. Ali iskreno, čisto sumnjam da takve stvari mogu da se dese tako brzo. A da li Trump može da povuče radikalne poteze? Vidimo da ih je povlačio i vidimo da postoji mogućnost da ih čak povuče. Ne znam, evo napišite vi u komentaru, činjenice su za stolom, pa ćemo vidjeti šta će se desiti.